pozdrav, došli na ITRTS kanal, danas što radimo danas, konačno nastavljamo, znači Resident Evil i idemo, znači, bez neke further ado idemo, nastavljamo Resident Evil, Biohazard, bla 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 bla. Ustali smo s ovoga, tako da neće se valjda vratiti. Ovo živo? Ova je živa jebenti. Viđi ove iznutrice, ja ne znam zašto uopšte ovo gledam. Ovo mi je zagorelo, druže. A onaj mi je okinuo jezik, ja mislim. Ili usnu, nemam pojma što je uradio. Aha. Kakav. Da li ovdje mogu da dobijem neki nož, bilo šta, a ne, samo kašuke i viljuške imao su u kuću. Select an item to use, it's locked, okej. Šta je ovo? An old shoe. Evelyn. Okej. Looks fine to me. Šta je ovo? Herb. Ovo će nam biti, ja mislim, potrebno da pravimo medkitove. Herb će nam biti potrebna, to znam, onako iz iskustva ličnoga. Ali vidim, ne mogu da nađem ništa. Ne. 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 Nope. Nope. Garaž. Garaž, a ovo je, it looks fragile, maybe you can break it with something. Ok, mogu i rukama. Mada onaj će me tamo vjerojatno vatat, što je ovo? Is a curvy tape that can't be removed by hand. Druže, ne može removed by hand. A ne možeš je poskubat ovako, na primjer, doktorski, ovo je bit će izlaz iz kuće. Ovo bit će zadnja misija, otkud ja znam, ili neki isto ekstra. Vata. Onaj čovjek je tamo. Ovdje onaj bakutan. Nema ništa po ovim jebenim stvarima, ništa na živi svijet nema ovdje. Handgun ammo. Da ću ja to dobiti opet handgun. They're missing during Urbex trip. Ko će ja čita neka uzira, pa. Što je ovo? Select an item to use. Nema ništa. Mogu li biljku staviti na njega? Možda ima nešto. The missing man have been in them pit walking under second closely. To je onaj tamo bio, mada, naravno. To je onaj tamo bio, nešto smo mi gledali. Where did little shit get to? Thought you'd just slip out before dinner was done? Što? I found you! Bježi odavde, druže, bježi odavde. Uškući za mnom. Jebem ti famelju, u pičku ti jebem. How am I gonna replace this? Druže, možeš ti bježat, druže, malo brže. Naprimjer. Hečki, gdje smo našli heč, jao. Ovo je nekakva ispeglana. Hečki. Heč to. Ništa, moramo ramforit, a dobro, imamo blok. What the fuck? Imamo neki sat sad, ne znam ni ja što je to. Biće kao... Ja. Da li će ovo biti nešto tipa Outlast? Mada ne bi trebao, imam li ja nešto... Resume to recover a small amount of health. Valjda mogu ga pojesti ovako, ali... Here I come! Found you! Fuck! Dobro, ovo je već... Bježi, druže. Mogu li zatvoriti kako vrata? Može. Hečki. Otvori, oca ti jebem. Upadaj unutra, jado! Jado!
slobodno, ovdje ima milijardu stvari, 100%. Ima milijardu stvari koje su collectibles, koje su ne znam ni ja što, a ja ih neću vjerojatno naći. Kao ni u jednoj Resident Evil igri koju ne nađem, naravno. A kad ja budem ovako eksplorovao, to će vam biti dosadno, nećete mi hejtovat, naravno. To je nešto lomljivo tamo. Ništa, ovdje ništa nema. Antique coin. Da li je to da se stavi ono u sat ili zašto je to? Nemam pojma života. Što je ovo? O herb, nije ovo herb. Ok, save station. Save station. Got a freaking love my save station. Main house map. Da vidimo map. Laundry room, kitchen, pantry, dining area, living room, main hall. Ovo je zaključano. Ok. Herb i chem fluid. Tab combine your inventory. Switch to combine list. Znači herb i chem fluid dobijam ovo. Partly restores HP. Ok, to mi je dobro. Što je ovo? Neki loot. You can store items here. Emma, antique coin. Ako mi bude što trebao. Ne. Ovo sve ide tamo, handgun ammo. Pa ne znam, životinje, ne, držat ćemo ga kod sebe, mada ne znam, životinje, nemam još handgun, pa ćemo ga staviti. Hvala mi ovaj virtual surround, druže. You did good, Ethan. Zoe, right? And what the fuck are these? Shut up and listen if you want to stay alive. You gotta get out of that house. To je taj There might be a way ženski. out through the main hall. Alright. To the main hall. And that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. It's important. It's important. A viš kako mi je staplovalo onim heftalicom, a pi kako je prljav ovaj telefon. A lijep je, što ću ja, lijep je. Izlazi odavde, Ivane. Sad me zanima da li je onaj Ado još on. To me interesuje. To me baš živo interesuje. Šta da radimo ovdje? Hey, over here! Okej. Open up! Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Užas What am I gonna života. do with a knife? Života mi je užas totalno. Fragile, can I break this? Handgun ammo. Nice. Nice. Sad varam ovo da otvorim. Da. I kažeš mi da ovo nisi mogao rukom prije da otvoriš. Kako ga je okinuo, druže, kao čobanicu prve bračne noći. Ajde, nema šta se radi. Vjerovatno neću možda izađem. Joj, evo mi ga auto! Evo mi ga auto. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Izbagovane su cutscene, ali Što? Amo vani! Oh shit. Padaj unutra, jado! Neće života mi, No! Znači ne mogu izaći. Come on! Gazi pizdu. Motherfucker! Nećeš ga ti, druže moj. On leži ovuda. No! What the fuck? Oh, shit! Nice call, Ethan. Bolestan, druže. Ja ne kapiram ništa što se dešava u igri, znači ništa, života mi. Što ga ne ubije sad čakom? Vidi kako je sjedi, stari. Života mi. What the fuck? Ne. Let's finish this, you and I. Shit. You fucking crazy bitch. Fucking crazy.
Oh yeah, I'm gonna take you for a ride. Ne, No, 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 no! kako je bolesan, druže, Ja se cimno, druže. Ma se ovaj izmakao. Evo, ovaj ga je najebo, ovaj ga više nema, a da. Voli izać vani. Ovo ovdje neđe bio pištolčić. Handgun. I like that. What the fuck? Now look what you... A, druže, sad si ga najebo, kao što sam i ono ubio, tako ću i tebe, mada ovo je nekakva slabija. Čekaj. No! Ajde, džao je tamo, ako to ovo nije ubilo, neće ništa, života mi, ajde polako. Jebem ti i cutscene i sva govna, znači totalno... Opet će mi ući mi onaj sin njegov ili ona žena luda. Ili ona je bakutan, ono im je tetka neka, što je ono event? Upadaj ovamo. Znači prva stvar što ću da uradim je da vidim može li se ovo otvoriti, može, normalno. First aid med. I da imaš nemo invertori, normalno, fin invertori, što? Ne mogu ići podržiti, no problem. Stay dead, please, ostani mrtav. Idemo odavde. Možeš i gore, možeš. No! Do I have your attention, boy? You're about to see some wonderful... Wonderful, a? Fuck! Voli ga opalit? To, druže. To! Ovo si sam ubio, što je uradio nije mi jasno. Amo za skalu. Ja ne znam, života mi, ja bi se tornjao iz ove kuće. Zašto, na primjer, nije razvalio sad vrat od garaže? To mi nije jasno ni u koju ruku. Shotgun shells. Okej. Bivolica. Okej. Ox statuette. Šta je ovo? Dobro. Lijepa je ovo kuća, lijepo ovo sve osmišljeno, dobro, svaka čast ovim developerima. Inače, ako ovo bila boss fight, dobro je bilo odrađeno. Dobro je, samo što su bile malo izbagovane cutscene, ali nema veze, ja sam iskreno zadovoljan po tome što smo uradili. Iskreno. I amo za stepenice, da imamo mi što je to i na koju foru to ide. Bilo bi lijepo završiti ovu epizodicu fino, tako da idemo da sačuvamo i lagani smo. New save da idem. Ste gledali ovu epizodu na Night Days kanalu. Ako ste uživali, ostavite like, share, subscribe, naravno. Ja mislim vidimo u nekom sljedećem klipu, a do tada veliki pozdrav. Ćao! Hej ti! Hvala ti što si odgledao ovaj video do kraja. Ukoliko si uživao, ne zaboravi da ostaviš like ili subscribe. Naravno, evo ti neki random video sa strane. Uživaj u ostatku dana ili noći, mislim zavisi kad gledaš. Ćao!